Velkommen til Nattevagten med Mira Kellermann. God midnat og velkommen indenfor i Nattevagten her på Radio 24/7. Jeg hedder Mira, og jeg sidder her i et varmt og trygt radiostudie. Og jeg forestiller mig, at de fleste af jer, der lytter med, I sidder derhjemme i jeres stue eller i jeres soveværelse. Eller måske er I på natarbejde ligesom mig og kommer først hjem en gang ud på morgenen. Men i hvert fald så forestiller jeg mig, at størstedelen af jer, der lytter med, I har et sted at komme hjem til. Et sted, I kan kalde for jeres hjem. Men der er sikkert også nogle af jer, der lytter med, som ikke har noget sted at bo. Måske sover nogle af jer på en sofa hos en ven, eller måske sover I på gaden, eller i et telt, eller et eller andet sted. Og her i nat, der kunne jeg særlig godt tænke mig at høre fra jer, der ikke har noget sted at bo. Nummeret herind, det er 20 24 7 24 7. Og du kan også sende en sms, så er det på 42 600 24 7. Og i nat taler vi altså om hjemløshed, og om, hvad det betyder for os mennesker ikke at have et sted, der på en eller anden måde er vores sted. Og selvfølgelig må du også rigtig gerne ringe ind, selvom du har tag over hovedet. For ja, selvom du har et hjem, så kan det jo sagtens være, at du kender nogen, der er hjemløse. Det kan også være, at du har gjort dig nogle tanker om, hvad det ville betyde for dig at undvære dit hjem. Og som altid her i Nattevagten, så er alle tanker og alle historier velkomne. Og nummeret herind, det er som sagt 20 24 7 24 7. Jeg ved ikke helt selv, hvordan jeg har det med hjemløshed som ord eller begreb, fordi at der er jo virkelig 1000 forskellige grunde til, at man kan stå uden et hjem i en periode. I sidste uge her, der havde jeg for eksempel en veninde sovende ude hos mig nogle dage, fordi hun er gået fra sin kæreste og ikke har noget sted at bo lige for tiden. Så man kan vel godt sige, at hun er hjemløs, selvom det er noget midlertidigt. Men hendes situation, den minder på ingen måde om den der sådan helt hardcore hjemløshed, som jo er en virkelighed for, altså faktisk for flere og flere folk her i Danmark, hvor man reelt ikke har noget sted at tage hen og sove, fordi man hverken har nogen penge, eller nogen familie, eller nogle venner, der lige tilbyder, at du kan da bare lige sove her på min sofa. Og så hænger man altså pludselig på at sove på gaden, eller i en opgang, eller på et herberg, hvis der er plads. Og så, så igen, så er der sådan en helt anden afart af det med at være hjemløs, hvor man selv vælger et hjem fra, fordi at der på en eller anden måde også kan være en frihed forbundet med ikke at skulle sove hver nat mellem de samme 4 vægge. Så jeg tror i virkeligheden, at der er lige så mange forskellige måder at være hjemløs på, som der er måder at have et hjem på. Og jeg synes, det er vigtigt at tænke over, når man siger hjemløs, at det ikke behøves at betyde, altså at det ikke er ensbetydende med, at man også er misbruger, eller alkoholiker, eller psykisk syg, som det selvfølgelig kan hænge sammen, men det behøves det bare overhovedet ikke at gøre. En af de folk, jeg har kendt, der har været sådan seriøst langtidshjemløs, det er en af mine ekskærestes venner, som hedder Dave. Og han bliver kaldt Dave the Bank Robber, eller bankrøver Dave på dansk. Og Dave, han er englænder, og han har boet på gaden her i Danmark i ret mange år efterhånden.
mest i Aarhus har han boet, men jeg tror også, han har forsøgt sig med at rykke til København, men det gik på en eller anden måde ikke rigtig så godt. Og Dave, han lever af at samle flasker, og så bruger han rigtig meget tid på at hænge ud på biblioteket og læse bøger. Og han er et af de helt klart mest belæste mennesker, jeg kender. Men det er efterhånden et par år siden, jeg har set ham sidst. Eller jeg har nogle gange set ham i gaderne i Aarhus, men han har ikke set mig, fordi at han går ind i det her sådan flaskesamler-mode, hvor han ikke rigtig indser verden omkring sig, så man kan stå og sige hej, uden at han rigtig opdager det. Men altså, jeg tænkte, at en nat som den her nat, det er en god anledning til at give David et kald og høre, hvordan det går i gaderne i Aarhus. Og ja, Dave snakker meget bedre engelsk, end han snakker dansk, så derfor tænker jeg, at vi tager snakken på engelsk, og så skal jeg nok prøve at oversætte lidt løbende, så godt jeg kan. Og jeg tror, at Ida, der sidder ude i teknikken allerede, har ringet op til Dave. Så Dave? Hi. Hi. Hi, good evening. Good evening. Great. Yeah. Sorry, my Danish is not particularly good spoken because I don't really get to use it that much these days. It's not the most social lifestyle. You know, we're not hanging out on street corners talking with passers-by. And as I think I caught you saying, I kind of block out the rest of the world when I'm out on the street. I see you as shapes and forms, but I don't really recognize you as people. I focus quite intensely on what I do. Yeah, on the bottles. Yeah, on the bottles. It's kind of like, it's almost Zen meditation. Right? I am focused. So yeah, if you know the people who know me, they say, don't take it personally. I'm working here, people, you know. Yeah. Because I've seen you and I tried to greet you, but you just not ignore it, but you just don't see me. Don't see it. I just don't see it. Yeah, I mean, you pretty much have to like physically stop, grab it. David. Oh yeah, right. Sorry, you know. So yeah, it's I try to focus. I'm out here working, and I just, it's not, this is what I do, so I have to, I guess it's not like being a surgeon, but, even so, you do have to be focused on it. This is my office, yeah, and I'm at work. Yeah, and, Dave, I'm just going to translate because I'm pretty sure we have some listeners who don't speak so much English. Så på dansk, så det Dave han siger, det er, at han forstod godt lidt af det, jeg sagde i introen, og det er ikke for at være streng, at han ikke siger hej, når han går forbi en i gaderne i Aarhus, men når han samler flasker, så er han sådan 100% fokuseret på at samle flasker, og så ser han ikke mennesker som mennesker, så ser han bare sådan former, og er helt fokuseret på at kigge ned og finde de her flasker, og han siger, at der er flere folk, der bliver sådan lidt fornærmet, men han prøver at sige til dem sådan, hey, jeg er på arbejde, det her gaderne er faktisk lidt mit kontor, og det er det her, jeg lever af, så når jeg samler flasker, så er det det, jeg gør, og så er jeg ikke social. Det tror jeg var det. Yeah, I mean, what people should realize is that, though how I live and what I live by is fairly marginal, I still take into it the same kind of, I don't know, work ethic as I would as I did when I was working in real jobs. I'm conscientious. The fact that I collect bottles. You're what? Sorry, I'm conscientious. I care about what I do because it's, and also I have to,
I have, my discipline is self-discipline. I don't have a boss telling me to work. I don't have a location I have to be at a certain time. If I don't do this, no one's going to force me into it. So I have to be focused and extremely self-disciplined. Yeah, so if you just stop and talk every time somebody... It's going to break my rhythm, and I want to maximize my time out here, and so it's kind of harsh, I guess, but it's necessary. Yeah, I'm just going to translate again. Yeah. Så Dave han fortsætter og siger, at jeg har ikke nogen chef, jeg har ikke nogen, der siger, at nu skal jeg møde på arbejde og samle så mange flasker, så jeg bliver nødt til at være ekstremt selvdisciplineret, det ved jeg ikke, om man kan sige. Altså, jeg bliver nødt til at kræve noget af mig selv, og jeg har i virkeligheden samme arbejdsmoral, som jeg havde, da jeg havde almindelige arbejder, siger han. Ja. Yeah. You understand what I'm saying, more or less? Yeah, I get most. Yeah, I can read Danish fine, and I understand most of it. Okay. I just can't speak it worth a damn. But my accent is wretched. Dave, where are you right now? Right now, I'm by the Botanical Gardens in Aarhus. Okay. And what are you doing? I finished for the evening. I'm speaking to you, and then I live nearby, so I'll be going home soon. Okay. And when you say live, where do you live? When I say home, what do I mean by home? Yeah. There's a small pavilion, a kind of hut, I guess in English, a kind of wooden structure which I sleep in overnight. Okay. So you found kind of like a space that covers you from the rain and... Yeah. But I know before you didn't. I mean, sometimes you sleep on the benches and just anywhere. Yeah. That was in the early stages, but now I'm a lot more organized, and I have a little place. I've actually grown quite attached to it. Mm. I mean, it's not designed as a home, but it's mine, and I kind of, homelessness is not. Is generally regarded as somebody who doesn't have a rental agreement or a mortgage, doesn't have their name on the door. I'm not homeless. I'm homeless in that sense, but I do have a place which I go back to, and I consider to be mine. All right. I do have a kind of. Not. I mean, it's not like I wouldn't leave it tomorrow if a better offer came up. I would, but I've been disturbed there. I've had people behaving around it and in it in ways I consider inappropriate, and I've got quite upset about it. You're messing with my house, man. That's not good. So you kind of took ownership over it. Yeah, mentally as well as physically, Yeah. Okay, I'm just gonna translate. So Dave siger, at han er færdig med arbejdet for i dag. Han er færdig med at samle de flasker, han skal. Og han er ved Botanisk Have i Aarhus. Og han er snart på vej hjem. Han bor et sted i nærheden i sådan et slags shelter. Og det er anderledes end dengang jeg kendte ham, hvor det var meget bænke og sådan forskellige ting. Men han siger, at han er blevet meget mere organiseret og sådan mere professionel hjemløs. Hvis man overhovedet kan sige hjemløs. Han siger, at hjemløs, det betyder bare, at man ikke har sit navn på et dørskilt et eller andet sted, at man ikke har købt et sted eller lejet et sted, men han har faktisk et sted, han betragter som sit eget hjem. Og hvis folk opfører sig sådan upassende og rowdy rundt omkring det, så bliver han sur, fordi at de ikke respekterer hans sted. Så han er ligesom blevet sådan knyttet til det her shelter, hvor han bor. Yeah. Yeah. That's good. I mean, yes, in the early stages, I didn't have any permanent place. That's because I didn't know how long I was going to be out here, I guess.
I've been out a lot longer than I expected to be honest. And I realized when this was actually going to be a lot longer than I thought it was going to be. I mean, I don't think anybody who becomes homeless expects it to last as long for many of us that it actually does. But when you realize that this is your life now, this is your lifestyle, this is how you live, and you want a place that is yours. It's the same as there's a limit to how many park benches, people's sofas, or bus shelters you can sleep. Eventually, you want your own place. Yeah. And everyone does eventually, and that's no different for me. Yeah, I'm just gonna translate. Yeah. Dave siger, at er det rigtigt, i starten, der sov jeg meget på bænke og på sofa, folk havde smidt ud, men i starten troede jeg også, at det ville være en meget kortere periode, jeg ikke havde et hjem, men lige pludselig finder man måske ud af, at okay, det her, det er mit liv. Det er faktisk, det er sådan her, jeg kommer til at leve lang tid. Og så får man lyst til at finde et eller andet sted, man kan være lidt mere permanent, selvom man ikke har sådan et officielt hjem. Og han siger, at det sker for alle på et eller andet tidspunkt, lige meget om man er officielt hjemløs eller ej, at man gerne vil have et sted, der er ens eget sted. Yeah. Yeah. But you say, can you explain why you came to Denmark and if you expected to be homeless when you got here, or how did that happen? I came to Denmark, 96? Yeah, it would have been about, a long time ago now. I basically came one summer to get out of England. I wanted to go to a place I didn't know anyone in, no one, I knew nothing about. Fresh. I just wanted to go somewhere new, something I had no preconceptions of. And I worked on Samsu picking strawberries. I enjoyed it, left, came back a couple of years later, came back, kept coming back, kept staying longer, and then suddenly realized one day that, hell, I live here now. Right? It wasn't a plan, it wasn't an ambition, it was just, I met people, they put me in touch with other things and other people, and it just kind of developed. It was unintentional, not. It was an accident. It was a fortuitous and lucky accident because I don't regret it. It was not a mistake. Even this, I don't. I'm still more content living homeless in Denmark than I ever was in England. So. Yeah, but it was by no stretch of imagination a plan. It was just to come up, leave England for the summer, do some work in a country that I didn't really know anything about, and see where that led to. It led to this. All right, I'll try to translate. Yeah, so nej, nu skal det være på dansk. Jeg bliver lige forvirret. Dave fortæller, at det var ikke fordi, han havde planer om at flytte til Danmark permanent, men han kom bare hertil. Han havde ligesom brug for en frisk start, og så tog han hertil for at plukke jordbær, og så kunne han bare meget godt lide Danmark, og så kom han tilbage. Og så på en eller anden måde er han bare endt med at bo her, altså at blive her. Men det var aldrig hans plan, og det var heller ikke sådan planen, at han ville bo på gaden, men det var lidt et tilfælde, at han endte her, men han siger, at det var et heldigt tilfælde, fordi at han er gladere her som hjemløs, end han nogensinde har været i England, siger han. But why did you end up living in the street? It was about 5 years ago now. Yeah, 2008. Certain things were happening in my life. My mother died. I hated my job with a passion. I noticed myself becoming more and more distant from my friends. There were things I wanted to do. Specifically, I wanted to write. I needed some mental and physical space in my life. I needed to strip my life down to essentials. I needed to focus.
and the bottles and being homeless. I had some savings and a small inheritance from my mother, and I thought, let's do it now. It's not like it's not like there was no, I wasn't in any form of relationship that was in any, there was nothing going on in my life that I was enjoying. So things were falling apart, to be honest. So you kind of chose it. You said like, okay, I'm gonna. Yeah, in a way, I just thought it made the most. It was the most logical, and I'm using the word logic in its loosest possible sense. Thing to do. I want to strip my life down to its basics. All right. I thought I can survive out there on the street. It'll give me time to get my head sorted out. It'll get me time to do something I've always wanted to do, which was to write. And, I couldn't do it after work. I was too stressed, too tired. I was living with other people. I'm not good with living. I don't make a great flatmate. I didn't make a great cellmate. I need personal space. So I went, okay, I'm going to hit the road and hit the streets for a while and just sort my head out. To be honest with you, that's why I did it. I'll try to translate as long as I remember something. Dave siger, at på en eller anden måde, så valgte han at bo i gaden for en tid, fordi at alt i hans liv faldt fra hinanden. Altså, hans mor døde, og han var i et dårligt forhold, og det hele, det hele var noget rod, og han havde ligesom brug for at gøre tingene helt simple for sig selv. Og så ville han gerne have tid til at skrive. Og hvis han havde et eller andet lortejob, hvor han arbejdede en masse timer, så kom han hjem og var for træt til det. Så derfor på en eller anden måde at skære det helt ind til benet, var det mest logiske for ham at gøre. Og så siger han også, at han har aldrig været et særligt socialt menneske. Han har aldrig været en god sambo. Han har aldrig været en god, cellekammerat, da han sad i fængsel. Han har brug for sit eget personlige rum, og det kan han få i gaden. På gaden. Yeah. I spoke to people later, and they all agreed, yeah, you weren't a very nice person to be around. So I find I have less friendships than I possibly had 5 years ago, but they're stronger and more real. My real friends didn't desert me. Those are people, but a lot of people that I hung around with did. So I'm still, Chris, Taz, Simon. They're still my friends, even though I'm on the street. But a lot of people I knew back then, I don't see anymore. Probably for the best. Ja, så Dave siger, at han har talt med folk bagefter, og alle har sagt, at han var ikke et særlig rart menneske at hænge ud med dengang. Altså, han var ikke særlig behagelig. Og nu, i dag, siger han, jeg har mindre venner, men de venner, jeg har, det er også nogle venskaber, der stikker dybere. Og det er venner, der ikke har forladt mig, selvom jeg er hjemløs. Altså, som bliver ved med at være der, selvom jeg bor på gaden. These days of an evening, I generally visit a local cafe here in Aarhus, Ristras, and I know a bunch of people down there as well. In fact, I'm for a person who's been predominantly a loner for most of his life. I know quite a few people, and they're good, solid relationships. And I'm quite content with that. And I don't see all my friends all the time. Everyone's busy, but they know where I am, and I know where they are. And not seeing someone for a few, I don't consider my relationship going to be weakened by distance and time. We've all got stuff to do. We're all busy. Yeah. But it's people ask me don't you get lonely out there? No.
I'm not a lonely person. I'm alone most of the time. There's a difference. Okay, just gonna translate. Det Dave siger, at om aftenen, der går han tit ned og sætter sig på en lokal café i Aarhus. Og der kender han faktisk også en del folk. Så for et menneske, der på en eller anden måde har valgt at isolere sig og bo alene, så synes han egentlig, at han kender alligevel ret mange mennesker. Og han siger, jeg er ikke ensom, jeg er bare ene. Altså, jeg er alene, men jeg er ikke ensom. Og jeg ved, selvfølgelig har mine venner travlt, fordi de har almindelige jobs, mange af dem og sådan, men jeg ved, de er der, og de ved, jeg er her, så selvom vi ikke ser hinanden så meget, så ved vi stadig, at vi har hinanden. Dave, how about the winters in Denmark? I can't recommend them, to be honest. They can be harsh. Your weather's pretty much the same as it is in England, but I'm homeless in England. Winters can be a bit tough. I mean, a couple of years ago, it got so bad. A friend of mine said, you can stay, you can move in with us, and I did do that for a few months because it was particularly brutal. But in general, I mean, there isn't so many bottles, but then again, I don't have so much competition as well. Yeah, winters can be tough. Winters can be tough, but I don't really feel the cold that much. So I'm pretty healthy as well. I mean, I don't eat junk food. I eat fruit. I keep myself pretty fit. So I haven't had flu in years. I might get the odd sniffle or cough, but that's about as far as it goes. No, winters are not fun, granted, but I get through them. I mean, I don't want to be doing them, but they're part of the job description. Okay. Dave siger, at de danske vintre hedder det. De danske vintre dem kan han ikke anbefale. Det er hårdt at bo på gaden om vinteren, og især hvis det er sådan en rigtig, rigtig kold vinter. For et par år siden blev han nødt til at flytte ind ved en ven for et par måneder, fordi at vinteren simpelthen var for kold og lang og streng. Men han siger, at der er mindre konkurrence med at samle flasker, og han føler ikke kulden så meget. Han prøver at holde sig sund og spiser ikke junk food, men spiser sådan frugt og sund mad og prøver at holde sig i form, så han har ikke haft influenza i mange år. Måske bliver han lige forkølet, men det er så også det. Så han siger, at vintrene, det er ikke fedt, men det er ligesom en del af jobbeskrivelsen, når man bor på gaden i Danmark. But I always wondered why, if you sort of accept, okay, I'm living in the street, why not be living in the street in Spain or somewhere warmer? Because my life is Denmark. My friends are here. My roots are here. I guess I'm getting too old to be making a fresh start. Yeah, it'd be good. Yeah, it'd be nice to like winter in somewhere warm and sunny. But I can't do my job in Southern Europe. There's no PAN system, and it's not like I'm earning enough to like take time off. I'll just be down there on my own. Not really. No, I'm rooted here now. Yeah. Mentally, this is, good or bad, Denmark has been and is and probably will continue to be for some time to come my home. All right. Dave siger, eller jeg spurgte sådan, hvorfor tager man ikke til Spanien og er hjemløs? Hvis man alligevel har sådan accepteret, okay, jeg bor på gaden. Det er det, jeg gør, så vil jeg personligt nok gøre det et sted, der var lidt varmere. Men Dave siger, at Danmark er mit hjem nu, på godt og ondt. Det er her, jeg kender folk. Det er på en eller anden måde her, jeg hører til. Selvom at jeg da godt kunne tænke mig at tage sydpå om vinteren, men jeg tjener ikke nok penge til, at jeg ligesom kan tage
ferie fra at samle flasker, og derudover så kan man ikke samle flasker nede i Sydeuropa, fordi der ikke er det samme pantsystem, som der er i Danmark, så jeg vil ikke have noget arbejde dernede, siger Dave. Yeah, I mean, it'd be nice to have a couple of weeks to kind of midway through the winter, kind of take a break from it. But, that's not an option, so it's not something I consider. No. I got a couple of SMS messages from people listening. Yeah, and there's a guy asking, what is Dave reading at the moment? What am I reading? Yeah, what you're reading, because I said you were reading a lot of books in the library. Oh, I'm reading a lot of history at the moment. Who? History. Historia. History. Okay. Yeah, history. I'm kind of... One of the things I like to do when I come to a place, a new place, is I like to know the stories of it, its history, its culture. So I do a fair amount of read a fair amount of Danish history. Every year, people who are claiming Danish citizenship have to do a test. Yeah. Right? Well, every year they put it on the internet, and every year I take it. I take the history test. Yeah. And apart from last year, which is why I started rereading Danish history, I've passed it every year. Yeah, I took it once where I think I flunked. Yeah, I took the English test and I failed that one. All right, so you're more Danish than English so now. That to me said, you don't live there anymore. No, I read a lot. I read everything from poetry to philosophy to history to novels. But at the moment, I'm trying to I'm more fact based at the moment because I'm writing fiction. I'm not reading so much. Mm. Okay, så Dave siger, han læser Hinsley, og så læser han rigtig meget dansk historie lige nu, fordi at han kan godt lide at vide noget om det sted, han er, og kende historien. Og han har taget de der tests, man skal tage for at få dansk statsborgerskab. Og dem har han bestået. Every year you said you passed them, Dave? I said last year. Okay, dem har han bestået alle år, undtagen sidste år. Men der er sådan en tilsvarende test i England, og den har han dumpet. Så han er efterhånden mere dansk, end han er engelsk. Men han elsker at læse alt fra romaner til digte til alt muligt, men lige for tiden gider han ikke læse så meget fiktion, fordi han selv skriver på en fiktionsbog, så han læser mere, historiske bøger, altså fagbøger. Yeah. What are you writing? I'm writing basically a kind of fictionalized autobiography of my time here in Denmark, but also my time and my history in England as well. So I'm combining the two into a kind of it's basically fictionalized autobiography. Okay. Taking into account what I've really done is taken a lot of all the things I did in England, and I kind of what if I did them in Denmark and mix it, kind of trying to look at my past and my present in a fictionalized form using the things that have happened to me. I mean, if you want to describe it in its genre, it's a crime story because I'm an ex-criminal. So I basically transported my crimes to Denmark, but incorporated it in my Danish experience, which is completely non-criminal. All right. So I'm basically reflecting the two lives and how leading two lives. How do you do it? Can you avoid crossover? It's basically, I mean, at the end of the day, it's just a story. I'm just trying to tell a good and interesting story based on real events and real people. I started to write it to kind of work out what had happened to me
along the way and the people I met and what that meant to me and what it had done and what I'd done with it. It's a kind of therapy. So I wrote it as therapy, and I chose fiction because that was the only form I could do it in. Just gonna translate. Dave skriver på en biografi, selvbiografi, men med fiktionselementer. Han siger, at han blander hans liv i sit liv i Danmark og sit liv i England, og putter mange af de ting, der var i hans liv i England, hvor han var kriminel, ind i hans liv i Danmark, hvor han aldrig har lavet noget kriminelt, og ligesom prøver at forestille sig, hvad ville der ske, hvis de ting, der skete i min fortid, sker her, hvor jeg er nu. Og det er på en eller anden måde også sådan lidt terapeutisk at prøve at finde ud af, hvad fanden der er sket i hans liv, og hvordan det har udviklet sig, som det har. Så genren er en kriminalroman på en eller anden måde, siger han, fordi at der er noget kriminalitet i det. And Dave, there's somebody asking about the bank robber thing on the SMS. He says, did you rob a bank, and doesn't that give you more money than collecting bottles? Those robberies were some time ago. They were the product of a person I no longer really think I am anymore. I mean, I don't want to point guns at people. It's just as basic and as simple as that. I regret doing it. I don't like prison. I can do it, but I don't like it. I don't want to be a thief. I'm an honest man. So it's as really simple as that. Yeah. I mean, I believe the cost, and I'm not just talking the potential years spent in jail if I get caught, but the cost, the psychic cost on me is just too great to consider. I don't want to be that person again. I was not very nice. Okay, Dave siger, at det med at røve banker, det var et menneske, han ikke er i dag, som gjorde det. Altså, det kunne han ikke finde på at gøre i dag. Han har aldrig nogensinde igen lyst til at holde en pistol i hånden og pege den imod et andet menneske. Så der er ikke mere at sige til det. Det kan godt være, at flaskerne giver mindre penge, men han vil være et ærligt menneske og lave et ærligt stykke arbejde i dag. Yeah, it's just not something I want to be. And looking back at it, I don't recognize that man, and I don't particularly care for him that much. I will admit that it's probably still to some extent part of my character, my personality. You know, I am not a saint by any stretch of the imaginations, but I'm also not the sinner that I used to be. Ja, Dave siger, at jeg kan næsten ikke genkende det menneske, der gjorde de ting dengang, og jeg vil sige, jeg holder heller ikke særlig meget af ham, eller jeg er ikke særlig interesseret i ham. Selvfølgelig er det også en del af mig, men jeg kan ikke lige huske, hvor den endte, men det er ligesom noget, der hører fortiden til. When I started writing the book, I had to describe the person that I was, as well as it was quite painful because I had to relive it all over again. So in order to describe it, and it wasn't a very comfortable experience. I'm glad I did it because in a way it kind of got it out of me. It kind of, you know, sucked the poison out of my system. But it wasn't fun. Dave siger, ja, at det er sådan, at det har også været rimelig hårdt at skrive den her bog, fordi at så skal man jo ligesom genopleve alle de der ting fra fortiden. Men på en måde har det også suget giften ud af ham og få skrevet om det og få det ud af systemet. Yeah. One of the stories in the book is I planned a robbery on the island of Samsu, and basically what I had to do in order to write that, I had to plan it genuinely.
I had to. The robbery in the book is how I would have done it had I done that. You plan a robbery of a bank in Samsø? On Samsø. Of Samsø? On Samsø. Okay. And I use that, and using all my knowledge and experience of that, and I planned it the way I would have planned it if I was doing it for real. And I didn't, and it was a deeply, deeply worrying experience. But at least the reader will at least, when they read it, go, well, that's real, because I know that, because the guy knows what he's talking. Because a friend of mine asked me, "Are you writing about this robbery to make sure that you don't do it?" And that was an interesting question. Mm. I didn't know how to answer him. I couldn't say no. To be honest, I couldn't have said no. I think maybe that's why I'm writing. Maybe on some extent that's why I'm writing, to make sure that I can't do this for real. I'm cutting off that escape route for me. So it becomes a fiction. Yeah. So, I'm just gonna translate. Yeah. Dave siger, at det har været sådan en rimelig voldsom oplevelse nogle gange at skrive den her bog, fordi at en af scenerne for eksempel, det er, at han planlægger et røveri på Samsø. Og for at skrive den her scene sådan ordentligt, så bliver han nødt til faktisk at planlægge det her røveri. Altså, hvordan vil jeg gøre det i virkeligheden? Og fordi han har gjort det før, så bliver det jo meget ægte. Han sætter sig ned og planlægger et ægte røveri på Samsø. Og det var sådan en ret smertefuld oplevelse. Eller, han sagde, jeg kan ikke lige huske ordet. Men det var en ret ubehagelig oplevelse. Og der er en af hans venner, der har spurgt, skriver du om det her, så du ligesom, altså for ikke at gøre det, for at holde dig fra at stjæle og for at lave de her ting, skriver du så om det, så det bliver en fiktion i stedet for at blive virkelighed. Og det havde han meget svært ved at svare på, men han kunne i hvert fald ikke sige nej til det. Yeah, but Dave, we have to round up soon. Oh yeah, no problem. But I would like to ask you about the future. Like, are you planning to stay living in the streets forever, or? No, I mean that. My living on the streets isn't something I really think about. What I'm focusing on now is doing my writing, trying to get it out there, try and get it published, try and build up something around that, basically turning negative experiences into positive ones, and hopefully with that momentum, if I can build it up, that will take me off the streets. But, and this is a big but, that really depends on a lot of other things which are out of my control, and therefore I am not depending on them, and I'm just going to keep on doing what I do and trying to do the best I can with it. And if I come off the streets, I'll come off. If I don't, then I won't. I'm not, I didn't plan to be here, so I can't really make a plan to leave. Mm. I wasn't expected to be here out this long, and I can't say when I'm going to be leaving it. Because that is all in a future I have no control over. I don't think about it. I don't worry about it. Alright. Så Dave siger, eller jeg spurgte ham om hans fremtidsplaner er at blive boende på gaden, eller om han drømmer om noget andet. Og han siger, at lige nu er han egentlig ikke særlig fokuseret på, hvor han bor eller ikke bor. Lige nu er han meget fokuseret på at få skrevet den her bog, som han rigtig gerne vil have udgivet, og forhåbentlig, hvis det går godt, så kan den bog hjælpe ham væk fra gaden. Og det kunne være fantastisk, men udover det med at skrive den, så er der helt vildt mange ubekendte faktorer, som han ikke rigtig har så meget kontrol over. Så han siger, at det var aldrig min plan at blive boende, altså at skulle være hjemløs så lang tid, og derfor kan jeg heller ikke rigtig planlægge at stoppe det. Fordi at jeg tror ikke rigtigt, at jeg kan, det er lidt ude af mine hænder. Så derfor
er det ikke noget, jeg planlægger. Det er ikke noget, jeg tænker så meget over. Det er heller ikke noget, jeg bekymrer mig så meget om. Hvis det sker, så sker det. Og hvis ikke, kan det godt være, at jeg bliver ved med at bo i gaden, på gaden i lang tid endnu. Alright. Okay. Dave, thank you so much no problem. For taking some time out of your night. No worries. Is it cold out there tonight, or? No, I mean it has been raining for most of the evening, but it's stopped. But it's actually been fairly warm, so it's not a cold evening at all. But it was raining a lot earlier, so it hasn't been the most productive. But no, it's not particularly cold, and I have decent sleeping bag, so I don't really get cold. All right. I'll be fine. Anyway, tak for i aften. Ja, tak for i aften. Du sov godt. And you. Ja, mange tak. Bye-bye. Når jeg når dig til. Bye. Good night. Det var Dave. Det sidste, han sagde, det var, at det var ikke nogen særlig kold aften i aften. Det havde regnet lidt før, så det havde ikke været sådan en vildt fed dag, men det var ikke koldt, og han har en rigtig god sovepose, så han kommer ikke til at fryse. Og det tror jeg egentlig var det. Det var Dave the Bank Robber, som også måske bliver Dave, eller er forfatter Dave også. Jeg synes, det lyder ret spændende med røverier på Samsø. Jeg glemte at spørge, hvad romanen hedder. Dave, if you're listening, maybe you can write the title in here. I would like to know that. Vi tager et stykke musik. Det her, det er Homeless med Kat. Please tell me what a home is, 'cause my whole life
I've been homeless. Many men make fortune, many men make family, many pray to heaven. Use this as a weapon, you know. The faith of a peasant don't show. I've been dialing up to God, but this nigga doesn't listen. We should never judge, just focus on the mission. But I wanna go home. I wanna go home. Du lytter til Nattevagten på Radio 24/7. Jeg hedder Mira, og jeg sidder herinde og glæder mig til at høre fra jer. Lige meget om I har et hjem, eller I ikke har et hjem, så er I meget velkomne til at ringe herind. Temaet i aften, det er hjemløshed. Det er det her med ikke at have et sted, man kan gå tilbage til og sige, det her, det er mit sted, jeg lukker min dør, og det er her, jeg bor. Hvordan ville du have det med det? Vil du synes, det var skræmmende og hårdt, eller vil du måske synes, det også var lidt spændende? Hvis du har gjort dig nogle tanker omkring det, så er du meget velkommen til at ringe herind. Nummeret, det er 20 24 7 24 7, og man kan sende sms'er på 42 600 24 7. Jeg tror, på en eller anden måde har jeg altid været sådan lidt, skal man sige, fascineret, eller jeg kan huske en gang, da jeg tror, jeg har været 11 år, der var jeg i USA med min far og min fars kone, og vi kørte rundt ude på de her highways, langt ude, midt i ingenting. Og så holdt vi ind på en parkeringsplads, så den var ud. Jeg tror ikke, det var ikke Grand Canyon, men der var sådan nogle canyons. Der var en rigtig flot udsigt. Og ude på spidsen af den her parkeringsplads, der sad der en mand og spillede fløjte. Og jeg kan huske, han spillede Amazing Grace på sin fløjte. Sådan en mand med sådan en kæmpe stort skæg og beskidt vildt tøj, ikke? Altså han var tydeligvis, han lignede ikke en, der havde et sted at bo. Og han sad der og spillede Amazing Grace, og jeg kan bare huske, at jeg blev sådan helt vildt rørt over det. Og så talte jeg med ham bagefter på så godt engelsk, som jeg nu kunne, og han forklarede mig, at han havde selv valgt at gå fra sit hus og sit job og alting, og bare han havde bare fået nok af samfundet og af det hele. Og så var han gået sin vej, og nu gik han bare rundt i USA. Og jeg tror, altså jeg havde aldrig tænkt over, at det var et valg, man kunne lave. Altså, fordi jeg havde altid tænkt, at det var jo, at det var bare forfærdeligt ikke at have et sted at bo. At det var bare virkelig synd for folk, der ikke havde det. Så det var, jeg blev helt vildt overrasket, og også virkelig sådan inspireret, og jeg er meget fascineret af hans historie om, at han selv havde valgt det her liv på vejen, uden et sikkert sted at bo. Og jeg tror, det var lige før, jeg sådan, jeg blev lidt rørt over det. Og det gjorde jeg sgu ikke normalt, da jeg var 11 år, særlig meget. Men den her mand, han gjorde altså et indtryk på mig, må jeg sige. Vi skal snart til at have nogle nyheder, og
Jeg glæder mig til at høre fra jer. Nummeret herind, det er 20 24 7 24 7, og vi høres ved lige om 5 minutter.